kaneka ayam bad ngi snautu haba ublay ula penbana ya ka kubor baba ula ong kawe kaba kerpang hakipait ba tangin ngap no ya kaba ublay ula beta lemba u angel lemba ka jimbos niu shau Joseph bakuit yaro yautrai hallelujah hallelujah ngan puli na ka gospel jong Mathew iway arpo uway ter hadu arpo lai kan ka ukon but pin kot kerteng Jesu yawu namar un penim yala ki pait na ki pop jongki kane baro kalajia ba en pindep ya ka bautrai ulala kren dawu nongia tulupa kateisuti kan sapon kon but kan saka yaw kon baden kot yawu Emanuel kabamut ublay udon badni Niro yame ko jisum ni mane yame ko jisum ni eat yame ko jisum ko Emanuel one hapadeng jongi one shong sahabat ni one kerko yangi one pen koi pen kia yangi one pelai lud yangi one eye bor yangi hallelujah 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 snababan shong ko himmen ko para mindakas ni ngakwa ban puson rengka badni siapang kane ka jingmaya jongga jimpeni ni bangro ngitip ka kerteng ka ba ublay wala ayaw Jesu yaw nong penim kalong u Jesu denem day u Jesu kane ka de ka kerteng jongu nong penim Henry kaya kaba ngimju uson shushu kalong ya kaba ublay ula ong ula batay shushu hawu Joseph bakuy ublay ula ong kumno kateistuti kan sapun kon bad kan kaya ukon kan pun kon bad kan kaya ukon bad en kot yawu Emanuel Kadno sin ni kot Emanuel yaw Jesu. Habang iduay kadno ngun na bren jombi pi kot ko Emanuel wan kerkuyangi pisay tong ko Emanuel. Leseng yai kerteng ki bru Emanuel danyam day. Leseng yai ki kerteng ki konjongi Emanuel. Henry habang iduay kumno ko Jesu yarap yangi ko Jesu kerku yaki. Tekabamot kane ka kadin Emanuel ngimju pindon kam ba ha ka jingim jongi ni pindon kam Jesu pat kane ru kadong kalong ka bade ni aban le kumne namar kaktin ubale ka ongumno kan kaukon pat pin kot kerteng Jesu yaw pin kot kerteng Jesu yaw hoy kot kerteng Jesu yaw Henry kae ka ba kinongya tulupa ki ong en kot yawu Emanuel angel ula batay aka jimpos niu jongu Joseph la batay deben kot kerteng Jesu yawu ublay upenim kane kalong jimut jonga kerteng Jesu ublay penim yangi ublay penim nakataga daw ngi kot kerpadru ozana koblay penim yangi yaroy utray Henry kinongyap tulupa haka jutam barim kila ong kumno en sakot Emanuel yaw yen sakot nakataga daw kang neong en saka ukon baren kot yawu Emanuel kaya ka jimur jang Emanuel ublay udon badni Teminta ngaku aban puson halor kane kapang mintagasmi.
Kanega convention, Kalonga convention, Bangi Puson Jiliu, Halor u Emanuel. Halur Emanuel. Emanuel Kabamut, Balangu Jisu. Emanuel Kabamut Uble. Bangi Puson Halor Kaneka Jimut, Badgajingai Jimut Junguble, Iyangi, Lemba Kaneka Kurteng, Emanuel. Yaroyo try? Hallelujah. Hallelujah. Kuhimen Kopara. Ngilam hangno Emanuel. Ubale udon badni. Ubale udon badni. Ubale udon badno? Badni. Shua yangi ubale udon niyam. Shua yan ka yangi ubale udon niyam. Ubale udon. Ubale udon. Ubale udon hamalla kapor. Ubale udon haga jingim jong malla gibriyu. Ubale udon haga jingim jonga perte baro kawai. But ladangi pai biang shabon ge benda jonga gospel. But kumjuru hagi jingdo bakui nginyo I shuayan tau ya kaperte ngayetu yapi. Kabamut ublay udon shua kaperte. Ladangi petia ka kitabu jongu Jeremiah nungya tulupa ngiyo yayu. Haba ublay umudban ukot iya u Jeremiah ula ang ngalong kinna. Henry ublay ula ang wad numong kinna. Shuayan tau ya kaperte ngalayutu yapi. Shuayan tau ladangi peit biang syaka shiti jongo Paulus bakui sya Ephesus kaba iway linnong iway dekot sao ngiyo yayu ublay udang pendimai biang ya kata kajingate ublay wang bad ublay ula jidi ang Shuayan tau ya kaparte how Jesus Christ ublay ula jidi ang ublay ula jidi ang ublay ula bu jingmut ublay ula bu jingmut Nagabinda chungi. Kabamot ublay udon barabor haka jingim jagibariu. Ublay udon shua kaperte. Omde hadin kaperte. Bun gibariu lese ki scientist ki ong. Ublay udon haka perte. Hem. Ublay udon shua kaperte. Ublay udon shua kaperte. Perte kalawan hadin. Perte kalawan hadin. Yakabang yoi baro kawan hadin. Manoba don shua uble. Manoba tau ya uble. Manoba tau ya Emanuel. Manoba tau ya ujisu. Manoba tau ya uble. Uble udon ha kaparte. Uble udon ha beneng. Bad uble ulong unong tau. Bad omdon mano batao ya ubale namar ubale ulang utrai jong kie baro kalam ubale omdon jingim ubale ulang unongai jingim yangi ubale ulang upinwan nong pinwan dur ya ka jingim jongi ya roya utrai to ngimdon kam bantao ya ubale namar ubale udon Shuayangi ublay udon haka jingim jongi iway pa iway bad ngimla ban ay por ya ublay namar ublay udon halor ka por ublay udon halaki jaka ublay udon ka bor haka jaka ublay udon bor halaka por bad ublay ulong ka juk ublay ulong ubastang ublay ulong unjingkul ublay ulong alpha bad ublay ulong omega tinginum laban ay por ya ublay lese ngi kran bon sin ya ka history lese ngi ong history jong ujisu ngi ong history jingim jong ujisu lakaya wo sau busy kata kalong ka jinglong ubryu jong ujisu jinglong ublay ong don history ngem laban bu jinglong ublay jong ujisu ngem laban bu history namar ulong alpha ulong ka jingsta ulong ka jingkul yaro yaw try so duni em ulong ka jingsta teminda habang ipai sya kanega jingmut jang Emanuel udon haye ko Emanuel ngiminda hakapor jong kanega ayam ni ruai to one Emanuel ni kot karpad ya Emanuel
Henry ngimju duai Emanuel, ngimju ang ko Emanuel kerkuyangi. Kanam day. Ngene ngipiong duai. Men step piong ko Emanuel wan syanga piong. Piong ko Jesu wan syanga. Kanam day. Henry ngirwai toy Emanuel one to one Emanuel. Mudayu to one ko ble bagi. Ti Henry lada manga bad mapi ngim treben kodiau ble kodiau Emanuel udon but wadlada ngim treben kod kerpadi Emanuel ban badni Emanuel udang imbadni te ladangi peit ya ke jingto bakoi ladangi shim ya ka jutam barim ngilap ya ke kerteng Emanuel tang lai jaka kerteng Emanuel ngin yo i tang lai jaka Kataru haka kitabu jongu Isaya nongya tulupa. Kabalinong henyu katsau ngiyos ngau kateisuti kan punkon kan kaukon baden sakot yawu Emanuel. Nangdang ipeit biang haka takaju ka kitabu jongu Isaya pra ngilaban yo i balato biang syapang ka kerteng jongu Emanuel. Kan sa penslay yaka Juda, kan taplin yaka daga hadu bandakot rendang, kan priang kumba penpiar yaki tapiniang, hadu bandat telep yaka ri Joby barokaway ko Emanuel. Kani kalong yaka kerteng baar ka ba ay hangne, kajingkot ba basin ar. Nangda larang ipeit haka Dakot basipo Jong kaju kalinong pra ngiyos ngo ha yaselalang enom poida ha yasenia kanong pelong kam naba udon Emanuel kenre hangne kimbarto Emanuel kilasto utrai udon badni utrai ulong umaw jingtut yaro yautrai bad kane kalongka lai jaka haka jutam barim ngiyosno iya kaneka kerteng Emanuel nangda kaway haka gospel jongu Mathew kabangala pule ya pimenda Mathew iway arpo kalato arpolai kato syapang Emanuel kataru ya kaba uyisaya ulaong haka kitahaba jongu linong kenyu katsau Kine kilong gisaw jaka haka Bible barokawe ngiyo iya kaneka kerteng Emanuel. Yaro yaw try. Henry ko himmen ko para kaeka bangide ben sauto baro ka Bible ka keren syapang Emanuel. Baro ka jingto bakoy ka kadaw yangi yau Emanuel. Na do Genesis hadu kitab jimpen pau ngiyomad Emanuel kabamudayo uble udon bangi Genesis nadu kakperiden ngiyo yaw Adam bat ka rengkat badu Adam bat ka bat shua yan tau yaka uble udon badu udon badu Adam uble udon badu Adam syuayan tau yaw Adam uble udon haka perte bad habaka perte kalong kabasuda kabatli kabadabda ka jingdum ka ekabang yoyi uble udang pe dia kane ka perte kaba suda kabatli kaba dabda ka jingdum bad uble ulas tang ban penwandor ha ka perte shwa yan tao ya ka perte uble udon Emanuel udon shwa yan tao ya nga ba dia pi Emanuel udon yaro yaw try Emanuel udon ha ka perte Badu Emanuel udon shwa yan tao ya kaperte kane kalonga jingmaya kaba manga bad mapi gide ben sautu kadam kaba mod
omde Kibrio kibalatao yau Emanuel. But omde Kibrio kibalatao ya ka idea Jong ubale. Ka idea Jong ubale kaladon chua ya ka perte. Ubale udon chua ya ka perte. Kibrio kilas tangban jer kerteng. Kibrio kilas tangban kod ubale. Henry Shwaya kane uble udon. Tinagataga daw ko himmen ko para nado kitab Genesis, hado kitab Jimpen Pau, niyakandu yano? Yaw Emanuel. Uble udon, but lada uble omdon but ni baro ngimdon. Kabamut lada omdon Emanuel ngimdon jingim. Lada omdon Emanuel omdon kane ka perte kabang yoi. Lada omdon Emanuel omdon kaspa kapeu. Lada omdon Emanuel omdon jingnang jingstad. Lada omdon Emanuel omdon ka jingitanad kabang yoi saudong hakibriyo bat ka perte. Manoba pinnitanad yakieke baro. Manoba pinwandur yakieke baro. Manoba pinrius pa yangi. Manoba pinkoy pinkia yangi. Manoba yada yangi. Manoba sumar yangi. Kajubab kalo Emanuel. Jubab kalo tangkawe kakandin namar Emanuel. Namaru bele udan rengkat bangi ngiyo iya kine kie saudong jongi. Namar Emanuel ngiyo iya ki himmen ki para jongi. Lada omdon Emanuel ngimyo iya ki himmen ki para jongi menda. Lada omdon Emanuel ngimyo ki beriyo menda. Sautu ne kalam sautu. Kalam Emanuel ngimdon Kibrio, ngimdon perte, ngimdon jingim, ngimdon galer bangiring, ngimdon ga ngimdon ga jingshai, omdon ga sngi, omdon giding, omdon gibam giding, bamga dibar. Kabamut ngimla ban keren ye kalam ga jingdon jongu Emanuel. Minus Emanuel kalaban dong. Minus Emanuel omdon eye nagabindajo. Ladapi ko aman keren eye keren siya pang Emanuel. Ladapi ko aman keren siya pang gajing job jong gajing im jombi pide ben keren ning kong yano Emanuel. Ngala job namare Emanuel, namare ubale udon badna. Ngalap pule, bad ngalap pass ya ke exam, namar Emanuel. Ngasno koit, namar Emanuel. Ngalayos na ya kiying batimay, namar Emanuel. Ngalatit kalitamay, namar Emanuel. Ngalakit yamin step, namar Emanuel. Ngalatiabha pormit, namar Emanuel. Te pilaman kran eye, kalam Emanuel. Pilani emban kran eye, kalam Emanuel. Ladon mano na padeng jompi, pilaman kran. Kalam Emanuel rungala. Tangki beriu babij kin keren kalam Emanuel nga im. Ya roya utrai. Ko himen ko para katbangi persyang ban sautu ya kane kajimaya syapang Emanuel ngakwa ban puson kindiyat halor baro kababatay ha ka Bible. Let's say ngamla ban penilut yapi henrengan peni yapi katto kat neki binda na ka Bible.
Ladangi pai syaka sam shispa katkendai saupo Henryo shispa katkendai saupo henyu saupo henyu saupo henyu ngan penbanaya ka monjome hakamat kisim but ngan oms ngau larai naba ngasyam jingkemen haki hukum jome yakaba ngait ngaburam but ngait yaki hukum jome but ngan puson yaki reti jome nangda saupo hendai tobat yakaktin bamalakle hawu syakri jome dakane me ai jingkermen ianga hangne ko himmen ko para kaya kabang yoi utrai ulong ubabat ya ka jingkulan utrai ulong bat ya ka ketin jongu nangda shushu saupo Henryu san uble udon haka kanom kelon dang step perngap unyarap iaka nangda Bahinyu, utrai ki pai udon bani, uble jongu Jacob, ulang ka Jakari jongi. Kini kikindin barang kabangap bule, kapeniayu, yaka jingdon jongu ble, yaka jingdon jongu ble, ubabat yaka jingkular. Yaro yautrai? Yaro yautrai. Uble ulang ubabat yaka jingkular, namar bale, uble udon rengkat bani. Uble udon rengkat. Uble jongu Jacob udon bani. Minta habang ikren uble jongu Jacob ngide ben sautu kumno uble ulalong ujongu Jacob. Bangitik u Jacob. U Isaac uladon armut kikul. Uwe ulong Esau. Uwe pat ulong Jacob. Bangitip ya ke jingjia haing kasem jongu Isaac bad kaya ka balajia u Jacob ulayakinino ya ka kerdan kun prangsngi na u Esau bad u Isaac ulakerku ya u Jacob ulahailut ya ka jinga baro kaba mau kumupa ulatrang banai hau kun prangsngi Barenda u Esau ilatip u Jacob ula yakinino ya kekerdan kun prangsni na ulas ngausi bada ulas ngausi ketang haba ulatip wat ya ke jingkerku na paru ula yakinino ula mud ban peniap ya Jacob bada ke kemi jongu Jacob Rebecca lepas yau habu Jacob kun petno jingai nawu Esau lada pinang saha kanek ying uhimmen jombi un peniap yapi baru Isaac ula kerku yau ula paleit da ka babatai kumne kokon kile syaki kur jong ime jombi haying jongu laban bat pide ban shim tengah na kaju kakur ba pinum de ban shim ya ke tengah na kiwei pat ki jait ban riu Shim tengah nak kaju ke jait benriu Israel. Bad ulama rai. Bad haba ula poi kawe ke jaka kaba kerteng Betel. Ula ai ke kerteng Betel hamdo. Ula tia hamdo pormit. Ula pelong singkeli dawu mau. Ula tia pormit ula posiniu. Ula posiniu ayu. Ula posiniu ya ke jingking beneng. Ula yoi ya ki angel ki wan hiar bat kiu lemba kata ke jingking bad ula yom bad ya ke jingdon jongo bale enda ula kendik ula snow imshibun ula snow kemen bad ula snow tu uble udon trengkat badu yaro yautrai ula snow tu Walada ula mare ula pejingai na imeipa nala uhimmen
namar ba uting yawo ulas ngawutu wadlada kimi ki pa kim don badu wadlada ba udon marwe hakalau mano ba don renga badu Emanuel shimlayino yawo wadha ba usngawutu ba udon marwe hakadojongu udon marwe namar don paraloha janyawu don kemi jongu don upa jongu don ukimen jongu usno kenja bona pedeng jongiru haka jingim jongi hisno marwe kumne dariunde wan ladangi im halaka jongi ingasem jongi ni don kaneka jingsno marwe don ki longomi sno marwe hangne don ki longopa ki basno marwe kumne don ki kon ki basno marwe ki basno kenja kumne but ki on ngam don upa ngam don kumi Henry ki kalat banong Emanuel udon rengat badna ni kalat banong uday Emanuel ulari sumarianga wan haba ngam don kumi bang ngam don upa ni kalat banong bada Emanuel ubalari sumarianga wan haba ngadon marwe bakikun ni kalat banong habang isno dog namar bang ikain kaspa ni kalat banong ni don kaway pa kakaspa bag ni balong Emanuel u Jacob ulas ngawutu syai kadar badu ong peleng wat lada ngatya marwe hakane ka jaka badum hakane ka kalau haluruni umau ngayom madu bele haka jengim u bele udon renggat badnga badulai kerteng ayu kata ka jaka betel ya royau try hallelujah kohimmen ko para haka jingim jongi ve pai veru ngiyoma betel lese bona pren jongi ngimju kat kerteng betel lese pigi kon pilas ngausi pala diala ke kemi kipa pila bet naying pila shong halurulum bat pila yam katpa pidang yam namar pisno bamdon bayidiapi bamdon basumariapi bamdon basngautu yapi hakata ka por kindit kinsan ka wanshapi yakata ka jingsno ba kokon ngadon rengat batpi pisno stang ban sno im namar ka wan kindit kinsan happy yaka jingkan mau yidia ublay bat pinya dia ki kema yaki ummat bajrod bajau na ki kema jombe bad ong em kam lele wat lada om don mano bas ngautu yanga don iwe iba kongsan ibas ngautu yanga ba uta ulong Emanuel jonga don buna preng jongi niya kendo kum kene ka betel experience ha ka jingem jongi daniam de man ba iwe kiba duai ha ka jingem jongi niya kendo ya kane ka jinglom betel kumbayamad o Jacob but leseng imju ay kerteng betel ya kum kataka jaka bange ya kendo but yamad u Jisu hapadeng gijing songsi jongi ngi chunyad ya ki kemat ya ki umat jongi but ngi ki na ka jing dia but ngi yad la ka kam ngimju kot betel lese ngi yamad ya ka jing don jongu Emanuel kat bange dang tia ha ka jing tia da ka ba yam songsi ha lor ka jing dia jongi da ka banya dia ki umat da ki jain kup jongi ngimju ong kane kalong ka betel jongi tanem de andre bun sin ngi iwe pa iwe ngila yomad betel ya royau try hallelujah ko himmen ko para ka jingkur dor jong kene kayom kalong banwadi au Emanuel kunne ha ka jingim jongi nangda sak ai kerteng betel kum u Jacob nakata daw
yak hagane ka kendin ka bang apulina ka sam try uble ula prasadia u David bang ong uble jongu David uble jongu Jacob u don badnga uble jongu Jacob ka bamod uta uble ula tialang badu Jacob uta uble ula tialang badu Jacob haba u don marwai bonsin uble u tialang badni denem de mano pa tialang badni Shuaban leitia ngidon ka jimlin banduai lel dak dim pana bunna prang jonging ile kumda ngi chu duai haga bashong haga jingdia ngi duai lese ki bajai tu maximum ki duai kuble ko maria shisin Shuaban tia denem de balengi duai ki kot Emanuel bandon lang ban henry ki bajai tu pan kim ju duai namar ki don haga ti jongi mobile phone ki pe ya ka mobile phone ki snap ya ka jingruai nangta yotia kalam kot yawu Emanuel lese ki kot yaki nongruai paunam nangno baruai haka YouTube pisngap pi ti yotia kalam da don Emanuel henry ki bakam riubale pat kile kumno Shuaban leitia eki kam bakadu kilale Shuaban yotia kalong ayu ki kam ka bakadu kile ayu kile ya kadak de bana ki duai hadu banda yotia kai ka jimul jongane ka jingle ngidang god yau Emanuel ha ka jingtia jongi kenamba ka jingtia jongi kan kelalong ka Betel soto kabangi god yau Emanuel sha ka jingtia jongi pangitia badu Emanuel nginstang ban posiniu yakie baba tendengi posiniu yaki angel henry kitu ki weipat ki bam god yau Emanuel pinban ki page ya ka video baki movie baki film but enda ki yotia ki posiniu Roma ki posiniu uksoi kimju yotia bha nama ki pelong ya ka jingtia jongki omdeshu Betel henry ka kelalong ka jaka badon uksui horror movies yaro yau try hallelujah sotu ne kalam sotu te kane kalong ka jingmut haba ngiduai Shuaban leitia nang da ko himmen ko para nganom pensulem shu nginyai beteng kabang ngidang puson ya kane ka jingmut jong Emanuel ngilaban yo Emanuel udon bad baro ke bala shajid ublay Abraham wan haba Abraham usno marway haba ulas snow kerdu haba ulas kenja ulas balinki bamdon kun ha kata ka jingso si jongu kabba udang tia ha kilong ublay ula wan pau hawu ublay ula pinyat kyo yawu ublay ula kren hawu ko Abraham wat nam kusalay ngan pelong yapi upa jonggi jait benriu ngadon batpi nangda ladangi peit biang haka jingim jongo Jacob haka jingim jongo Joseph ukun jongga Rachel ukun jongo Jacob u Joseph ulalong kinna ubar duwai ubar yubale badu bale u shait wan rengkat badu wan habaki himmen ki para jongu kisi yawu kaktinu bale ka ang ki himmen ki para kila isi yawu ban kila dino yawu sha kinong kai ki bale sha Egypt kaktinu bale ka ang ubale udon badu Emanuel experience ulayomadi aga jingdon jungu Emanuel wan haba ki himmen ki para kila shatkala yawu ko himmen ko para haka jingim ka jongi lesingi yomad ya ka jingsha shatkala daki bayid wa to in jongi lesingi yomad ya ka jingsha shatkala dakalog lesingi yomad ya ka jingsha shatkala daki kon henry
manobam shetkala yangi lano ruha ka jingim jongi ulong Emanuel. Wad haba u Jacob ulayamad ya ka jing sosi kabapalat namarba usno marwe hari Egypt ki himen ki parajongo ki don jingai nawu bad ula sosi Henry what happened engaging sosi u Joseph shimla do jinkerman ulaken mau ya uble ulaken mau yawu Emanuel bad Emanuel shimla ino yawu ko himen ko para Emanuel ulong ubakong san haga jingim jongi vay kakatino ble ka haba kalog jongo Potifa kalawan ban pensyo yawu Joseph ha ka kitab Genesis laipo kindai arbad lai ngilaban pule uble udon badu Joseph namar ba uble udon badu Joseph haba katanga jongo Potifa ukalas tang ban pensyo yawu ban lepop Emanuel ula yadayawu Emanuel ula piyam yawu namar ba Emanuel udon rengat badu ula light na ka jingpen shoy yaro yaw try ko himmen ko para mano ba light na ka jingpen shoy na padeng jogi don mano ba light na ka jingpen shoy na padeng jombi shisin lakka ngeha banyai lembaka jimpen shoy babuncai Henry manoba palailu diangi manoba yada yangi nagi jimpen shoy balong mano Emanuel kaya ka jimmot jang Emanuel artileki kande kabamut ubole no badon badni Emanuel kabamut badon badni vitas kabamut ubole Emanuel kabamut ubole badon badni ubole udon badni Emanuel kabamut rengkat badni kabamut ubole Emanuel kabamut ubole ubadon rengkat badni te kabamut Emanuel kalong ka jingmaya kaba yada yangi kaba sumar yangi kaba palailud yangi man ka kelipma kabamut Emanuel kalong ka jingdon barabor jong ubale ha ka jingim tang ha ka por Christmas Shwayan kayaw Jisu Emanuel don Shwaban penwandur Jisu Emanuel udon bad kinongyalam bad ki pad Israel ladangi peit biang ha ka jingkot jongu Moses ha ka rikenja ha Midian kadbaudang peit kadbaudang risumar ya kilambrot jongu kyau kurim jongu Moses ula yo ya ke jingyo kabakerpang udang yo ya keding ba me hapedengi sanyum Henry keding kalambam ya ka sanyum kane kalongga jingyo bapela hakamatu Moses Moses ukwa man lake paid Henry ubelay ula up wadnum tur syajan nama kajaka kabapiyang kalong kajaka kabakuy yaro yaw try hallelujah nangda Moses ulas tang ban snap ulas tang ban kelly jinkerly bad uble ulas tang ban penyutu yawu bade mano uba peni hawu yakane ka jingyo bapela badula ngalong uble jongo Abraham ngalong uble jongo Isaac ngalong uble jongo Jacob yaro yaw try
Yaro yautrai. Nangda ublay ula penyetu. Hakaba ong hau Moses kumni. Lai kadar. Exodus lai kadar. Ula ong. Ngandon rengka batpi. Kane kalong kadak nagabinda Joby. Bade manga bapa yepi. Ngandon rengka batpi. Kaya kajing mojang kane? Emanuel. Ublay udon rengka batni. Ublay ula ong yawu Moses. Emanuel. Kapamod. Ujisu udon nadu kabastang. Manobadon Emanuel. Tinagataga daw, haba ublay ula penyetu yaw Jisu hangi, kam kerpang lemba ka Maria teisoti, kae ka ba ublay ukwaban penshay hangi, kane ka jingdon jong ublay ken, kan pelong yangi kibalay Lloyd, kane ka jingdon jong ublay ken, kapel yalam yangi siya ka jimpenim, yaro yaw try, hallelujah. 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 Nandar terter shushu Exodus arposau utrai ublay ula ong hawu Moses hawu lum Sinai hakaba ula yalam yawu shaka kliar jong lum Sinai ula ong kumne unwan shajan utrai tang Moses marwe kiwe pat kide banwan shajan kipaid ba ru kimde banwan kiu badu nangda utrai ublay ula ong unwan shajan utrai tang Moses marwe kabamot Moses udon rengka badutrai nadu kapor ublay wala kot yawu nadu kapor jimpeni yawu yakadaka shinjamu nadu kapor ublay wala kular yawu Exodus lai kadar ngandon rengka badpi utrai shimla ino Emanuel ulayay bud ulayay penkalay ulayay penshai ulayay Pinkalain ya ka jinge jango Moses banlong gunung yalam ubakalain bor kapadengi Israel ko himmen ko para lada manga badmapi ngiyomad ya kane ka bor jango Emanuel nginum don kamban snow talor ha ka jingem jangi nginum don kamban snow ti ha ka jingem jangi namar kaktino bale ka ong shushu Exodus arposan pra utrayo ang kumne Shua bawum ukwa ban tau ya ka jutang senduk jutang ban sna ya ka ying dara ha ka bawun syang baki ula ongkum ne arposan pra Exodus to kin tau ka jaka kindang bangan yo syang hapadeng jongki to kin tau ya ka jaka kindang bangan syang hapadeng jongki kane kalong ka jingang no jongo balai Kajingang no jongo ble kalong banlong Emanuel. Yaro yautrai. Nadu basdang jangga perte ya kajingang no jongo ble kalong banlong Emanuel. Kababot uble ukwa ban syang rengkat baki beriu. Uble ukwa ban syang rengkat baki beriu. Uble shim kwa ban syang jingai nak beriu. Puson ko himmen ko para sa syasin. Emanuel kabamud ublay udon rengkat badni. Kalem mangi ublay umla banlong Emanuel. Kalem mangi kibriyu kalem manga badmapi ublay umla banlong Emanuel. God is with us. With whom? Badno. Badni. Lada omdon mangi Uble umla balong Emanuel. Uble kelalong Emanuel tang rengka baka jingdong jongi kibriyo. Sonto niam. Shua bandon ubriyo. Uble ula yai rengka
Henry om don beriu. Pe hakata ka porngi ong kumno ubale. Henry nadu ka por ubale wala tau yaki beriu. Kumbanga ong Adam ubale udon rengkat badu. Bad enda ubale wala tau yakayim. Ubale udon rengkat baki. Hadin bakila lepop. Ubale udon namar ngiyos ngo. Wadam bakayim. Kila yos ngo yaka sur sawa jong ka jingwan jong. Ubale baki bakila buri alade. Emanuel ulas tangban pinwanduri alade hakama jongi. Henry makipat kila petchingai na ubale. Kila jit pinbahan yaka pop. Mangiru bonsin. Bale ngimju poi siya ka nagajingyo mad Emanuel hakajingim jongi namar ngilepop. Namar ba ngilepop kaya ka bang ngidu yaw Emanuel. Du namar ba ngim snotu pa Emanuel udon kapop kakadum kapin kadum hakamajongi ba ngim yo issue mano balang kadaban penlepop yangi bade kabor percaya u Emanuel ya kabor ba percaya u Emanuel kapin kamatla yangi bangin nam yo iya u Emanuel bangin nam yo madia ke jingdon jongo Emanuel nagata kadabon sin ki beriu habakis ngo kulmar jingmut buon ki beriu habakis ngo jing kulmar jingmut ngios ngo kila lets din pasi Kaba ki do jingermen kirai bandi bi. Kaba ki snow baki mi ki pakim kershanchu ki irshu ya ki para samla kirai ban yap julop haka kirai ban penyap yalade bale kapop bat ke jing sosi kam matla yani bangam Yesu Emanuel. Nakatagadaw buon gibriyu kirai bakala hakajingim jongi. Hagari kasi hills minda ngiyos ngo buon gikonjongi ki penyap yalade namar ki daw barit bariyam. Tenteng kalaban longka jingdi paladia kakiyat. Don giramba. Enda kila dibuai. Kistang ban ngop haka jing sosi kabapalat bakidu ya kabor perkat jongi kimyo Yesu ya uble Hapoh jongi kimyo Mathew ya Emanuel bad kata ka jingle jongi kapin perkat bij ki bagi rai ban penyap ya lade bale kimyo Yesu Emanuel ubadon baki what happening kita ki jing sosi jongi Yaroya utrai Hallelujah 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 Ko himen ko para Emanuel udon rengkat badni wad habangi sausi palat Henry bonsin ngimju yai ya ka jingdon jongu Emanuel namar ka jing sausi jongi kakamatla yangi bad ka yalam penban yangi syakapop ka jingdu jingkermen jongi kapin kamatla yangi bangim yo Yesu yawu Emanuel hakajingim ka jongi yaroya utrai hallelujah teminda nagatagadaw wad yakikon kristan kibadon rengkat badu Emanuel kiperkat bid hakamat ki jinge jongi hakamat ki jingduk jongi hakamat ka law affair ka law failure haba ki jingit samla kila plop kirai ban penyap yalade. So tu Henry mangi ki kristan kebayim rangkat badu Emanuel hapadeng babon jai ki jinge jongi lada de ki jingtuk lada de ki jing sosi namar kano ka daw lada de namar ka jingdo pizza ne lade namar kane kano ka daw jonga jingya sauto bakala ive pan ngin pai pinpan shawu Emanuel omdeshu shakabor jonga jingtum nama Emanuel umju ino yangi marwe yaroya utrai hallelujah hallelujah ko himen ko para
ka ayam advent ka kot ka veriangi ban snautu syai ka dar ya kane ka jingmaya ha ka jingim jongi man kasngi pidi ban snautu ko himmen ko para Emanuel omju ino yangi marwe hakano kano kapor de tang hakapor mangi don hayimane de tang hakapor mangi dang duai Henry hamalla ki arpo sau kanda jonga jingim jongi kadap da kane ka jingmaya jongu Emanuel ha ka jingim jongi kane kalong advent kane kalong ka jingim kristan jongi But ngide ben tijin liyu ya kene ka bor but kene ka jing sutu ha ka jingim jongi man ka kelipma kanamba nginom tolor kanamba nginom penjod yalade kanamba nginom perkat omdon mano bayo iyanga warlada ngale kum kene ka pop Pimla banyay lai na kane ka jingmaya jongu Emanuel ha kano ka por jong ka jingim ka jompi ladapis ngutu ya kane ka jingdon jongu Emanuel ha ka jingim ka jompi ngin jindala light na bun jai ki pop ki bangi lemenda so tu ni em nginom do jingkarmen lano ru em lada ngi wan poi sha kane ka jing so tu Jongu Emanuel haka jingim ka jongi. Yaro yaw try. Hallelujah. Ko himmen ko para ladangi pai biang shaka Deuteronomy henyu ngi pule biang utrayu play ukren shaki pai Israel lemba Moses bakim de ben do jingkermen henyu Utray ula kerku yapi haga jingtre jingta jompi barok ula suma suker haba piyay lemba kane karikanja kabakrao hagini ki saupos nem utray uble jombi ula don renga batpi ki pai Israel kadba kidang saha rikenja kila kinyum bun sin persyaya u Moses kila kinyum persyaya u Aaron kila bale piki nong yalam pila wan yalam yang ina ri Egypt sya kane ka rikenja banyap tengan ngimdon jimbam ngimdon do bale pi wan yalam yang i banyap tengan kikinyem barabor kikinyem persyaya uble ko ble bale mela yalam yang ina Egypt kadbang idang sa Egypt ngisno biang ka bam kadi Nisno biang kapisa ka tengga ngidon ki ying walada uparo ula penjen jariangi nginjin dalas ngausuk henre minda hagene ka rikenja ngimdon jingsuk ngimdon jingkomen bale melawan yalam henre wadhaba kikli kumkini ki jingkli persyaya Moses manoba don rengat waki Tenteng ko himmen ko para ngi perkat imat ublay wala yino marwe yangi kane kadang gejing ngo jombun gi beryu dan yamday ngi duwai nagabinda kano ka jingdon kam jongi kenrengi yo matang gejing snap jar sudah a silent god dan yamday ublay jujuba ngi pelong jing duai no bena ngilale convention man no banai ngilale mas man kasngi ngila duai rosary ngila bu jing tumu kerpang ko belai pelai ludianga na kene ke jing jar ka bangaya kendu kadu kadwai pilap ayu jing snap jar lese halor ka pang ka ba piduai pinang sau jing jar pala shushu pin sestang banong Uni ubalay ubakulun jujubab. Piong yaw Emanuel. Piong melong kulut. Mem yada. Henry. Piong ayu haw Emanuel. Piong haw Emanuel ubadon bat pi katba pidang duay no bena. Pikin kinyum yaw Emanuel ubadon bat pi katba pidang late mass. Pikinyum yaw Emanuel Kadba pidang duai
udang don bat pi henre pi kinyum ya uble ong kumno pimju jubab yanga pimju ngap yanga pimju penbiang yanga pimju pelai lud yanga henre ujisu uble un pasiaw hakas kor Joby ngalong Emanuel lesi nakabinda jong ibun gun kalang kapasuki palad ban sautu ya kane ka jingmaya namar bang ilang suki ban sautu ngis ngo jinjar ha ka jingem jongi ngis ngo shitam palad ha ka jingem jongi namar bale ngimpat boy sya kane ka jing sautu bapaka jing sautu bapaka kalong uble udon badni uble udon badni man gi jingjia ha ka jingem jongi ka jia namar Emanuel kabamut ya ka jing sosi Joby kata kadai ka daw jongi bale ngi sosi namar ngi talot palat ban sautu ya ka jing don jongu Emanuel ladang ngi sautu Emanuel udon badni nginam sosi sautu ni nginom sauti te bale piam hakamat ki jinge namar ba pimbat boy sya kane ki jing sautu Emanuel udon batti omde namar ba ujisu la sajingai na pi omde namar ba uble ula sajingai na pi henre namar ba ngitalat palat ban sautu ya kane tenteng yong uble umdon badnga pitok ladap yong uble umdon badnga pitok ladap yong uble umdon hayin ka sem jonga pidang tok bale kata kam de ka jinglong jong uble understand so tu ni kai ka jinglong jong uble kai ka jinglong jong uble ka jinglong jong uble kalong Emanuel ka pamudayo uble udon rengkat badni ha ka jingim jongi lada long kumne ko himmen ko para katong ilaban nong uble umdon rengkat badni can you say haba pi duai pi ong uble ngap yangi pilaban nong pimlaban nong namar ka jinglong jong uble kalong ayu ong jam Emanuel lada ka jinglong jong uble kalong Emanuel hato uble ulaban sa jingay na pi hato uble ulaban sa jingay na pi te mano ba sa jingay mangi kajing sautu jongi kajinge jongi katalot palat bangim pat sautu ba uble udon rengkat badi kadba pi syong snap yanga kadba ngayalap yapi mano badon rengkat bani mano Emanuel lada pilaban penim ya kane kajing sautu syabang Emanuel pinsalong kikun bakaman hakajingem Joby lada pilaban penim ya kane kajing sautu hakinga sem Joby kayinga sem Joby kanlong kinga sem basaiso shibot lada pilaban penim ya kane kajing sautu hakim lang salang Joby kumgata kim lang salang kalong ka imlang salang kalong ka snong ka tao basaiso karhay daga jingaye badka jingit badka jingsuk badka jinggomen ka jangutray minda ka perte kaya kendo jinge ka bapalat liam naman duna ba kibriyo kiba penim yaw Emanuel haka jingim jongki duna ba kiri kiba penim yaw Emanuel haka jingim ka jongki duna ba kiri shimet kiba penim yaw Emanuel haka jingim shimet jongki namar kane ka daw kibriyo kisno jinjar kane ka ayam advent ka kot ka ver yanga badiapi ban penim sasyasin yaw Emanuel Hapoh jongi ban penim sasyasin yaw Emanuel hakikam ki jam jongi ban penim sasyasin yaw Emanuel hakapule kaputi jongi ban penim sasyasin yaw Emanuel hakajingwar kam jongi ban penim sasyasin yaw Emanuel hakajingim mensiam jongi kanamba nginom ngau kardo hakajingim ka jongi ko himen ko para kaparit elaki kama Joby
Duai. Da ka ba ai ti lut ya par ki ching so si Joby. Ko Jisu ngam bat snautu ba medon rengkat bat nga na marmelong Emanuel. Wat haba medon rengkat bat nga ngalayam ngalas ngau jinjar ngala do jingkermen bat ngala perkat wat ban penyap yala deru. Kalam kane ke jing sautu bun sin ngala ngop shingop ha ka pop bun jai Jisu ba yit map yanga bangam pat sautu ya ka jing don jabe ba melong Emanuel ngala sautu wat haba ki beriu kila kinyum wat haba ki paid Israel kila kinyum persya ya me koble mem shimla ino yaki ha ka riken ja saupo snem wat hadin bakila poi sha ka riken ja mem shimla ino yaki wat mindaru kadba kane ka rika yale persya yaki nong chun jangki mem shimla ino yaki wat lada kane kalang ka rika baritam medon baki melong Emanuel nagabinda jangki wat kaba kim sautu ba melong Emanuel medang yai trekam ha ka jingim jangki but medang yada medang sumar yaki ha persya yaki nong shun jangki kotrai Jisu melong Emanuel jangki wan yada wan sumar yangi wan pen kamen yangi wan pen slay yangi da kene ka jing sautu kabapaka bangin nong do jinggarmen bangin nom so talar bangin nom so si bangin nom ya dia kalendi bapen chart yagi ngin wan pai no shame ko Jisu da ka donut ka bas mosi namar ngim pat snautu ya kana ka jingmaya ha ka jingim ka jongi karko yangi pen slay yangi pen dimai yangi ko Jisu